Sveti Ignjatije Brjančaninov asketski ogledi. Evo pregleda 8 glavnih strasti sa njihovim podelama i ograncima. Stomakougađanje, prejedanje, pijanstvo, nedržanje i razrešenje postova, jedenje u tajnosti, lakomstvo i uopšte narušavanje uzdržanja. Nepravilna i suvišna ljubav prema telu, njegovom stomaku i zadovoljenju, u čemu se sastoji samoljublje, zbog kog nastaje nečuvanje vernosti Bogu, crkvi, vrlini i ljudima. Blud, bludno raspaljivanje, bludna osjećanja i želje tela, bludna osjećanja i želje duše i srca, razdraživanje, primanje nečistih pomisli, razgovor sa njima, naslađivanje njima, prihvatanje istih, oklevanje u njima, bludna maštanja i zanosi, neuzdržavanje čula, naročito pipanja, u čemu je drskost koja uništava sve vrline, psovanje i čitanje sladostrasnih knjiga, prirodni gresi bluda, blud i preljubočinstvo, protivprirodni gresi bluda, onanisanje, homoseksualnost, sodomija i njima slični. Zatim, srebroljublje, ljubav prema novcu, uopšte ljubav prema imovini, pokretnoj i nepokretnoj, želja za bogaćenjem, razmišljanje o načinima bogaćenja, maštanje o bogatstvu, strah od starosti, neizvesnost siromaštva, bolesti, progonstva, tvrdičluk, koristoljublje, nepoverenje prema Bogu, nenadanje u njegov promisao, strasna ili bolesna ljubav prema raznim truležnim stvarima, koja dušu lišava slobode, bavljenje sujetnim brigama, ljubav ka poklonima, prisvajanje tuđeg, lihvarstvo, bezdušnost prema sirotoj braći i svima kojima je pomoć potrebna, krađa, razbojništvo. Gnev, pokazivanje, primanje gnevnih pomisli, maštanje o gnevu i osveti, pomućivanje srca jarošću, pomračenje uma njome, nedolična vika, svađa, grdnja, žestoke i zajedljive reči, udaranje, tuča, ubijstvo, zlopamćenje, mržnja, neprijateljstvo, osveta, klevetanje, osuđivanje, smućivanje i uvreda bližnjeg. Tuga, ogorčenje, melanholija, odsecanje nade u Boga, sumnja u obećanja Božja, neblagodarnost Bogu za sve što se događa, malodušje, netrpeljivost, neprekorevanje sebe, ožalošćivanje na bližnjeg, roptanje, odricanje od krsta, pokušavanje da se siđe sa njega. Uninije, lenjost za svako dobro delo, naročito za molitvu, napuštanje crkvenog pravila, napuštanje neprestane molitve i dušekorisnog čitanja, nepažnja i žurba pri molitvi, nebriga, nemanje straha Božijeg, besposličenje, suvišno uspokojavanje snom, ležanjem i uživanjem svake vrste, prelaženje sa mesta na mesto, često izlaženje iz kelije, šetnje i posete prijateljima, praznoslovlje, šale, bogohuljenje, napuštanje metanisanja i drugih telesnih podviga, zaborav svojih grehova, zaborav Hristovih zapovesti, nerad, robovanje, gubitak straha Božijeg, ozlojeđenost, neosjetljivost, očajanje. Sujeta, traženje ljudske slave, nadimanje, želja i traženje zemaljskih počasti, ljubav ka lepoj odeći, kolima, posluzi i drugim stvarima, obraćanje pažnje na lepotu svog lica,
prijatnost glasa i druge osobine tela, naklonost ka propadljivim naukama i znanjima ovoga veka, traženje uspeha u njima, radi zadobijanja prolazne zemaljske slave, stid pri ispovedanju sopstvenih grehova, skrivanje istih pred ljudima i duhovnim ocem, lukavstvo, opravdanje rečima, protivrečenje, sticanje svog razuma, licemerje, laž, laskanje, čovekougađanje, zavist, ponižavanje bližnjeg, promenljivost karaktera, pretvaranje, nesavesnost, ćud i život demonski, gordost, preziranje bližnjeg, pretpostavljanje sebe svima, drskost, pomračenje, grubost uma i srca, njihova privezanost za zemaljsko, hula, neverje, prelest, lažno imenovani razum, nepokornost zakonu Božjem i crkvi, sleđenje svoje zemaljske volje, čitanje jeretičkih, razvratnih i sujetnih knjiga, nepovinovanje vlastima, zajedljivo podsmevanje, napuštanje Hristopodobnog smirenja i ćutanja, gubitak prostote, gubitak ljubavi prema Bogu i bližnjem, lažna filosofija, jeres, bezbožnost, neznanje, smrt duše. Ovo su vrline koje stoje nasuprot 8 glavnih grehovnih strasti. Prva, uzdržanje. Uzdržanje od suvišne upotrebe hrane i pića, naročito od prekomerne upotrebe vina, pravilno držanje postova, kako je crkva ustanovila, obuzdavanje tela umerenom i postojano ujednačenom upotrebom hrane, od čega počinju da slabe uopšte sve strasti, a naročito samoljublje, koje se sastoji u beslovesnoj ljubavi prema telu, stomaku i njegovom zadovoljenju. Drugo, celomudrenost. Udaljavanje od bludnih dela svake vrste, udaljavanje od sladostrasnih razgovora i čitanja, od izgovaranja rđavih, sladostrasnih, dvosmislenih reči, čuvanje čula, naročito vida i sluha, a još više dodira, skromnost, odbacivanje bludnih pomisli i maštanja, ćutanje, bezmolvije, služenje bolesnima i osakaćenima, sećanje na smrt, početak celomudrenosti, koji se ne koleba zbog bludnih pomisli i maštanja, savršenstvo celomudrenosti, čistota koja gleda Boga. Treće, nesticanje, zadovoljavanje samo neophodnim, mržnja prema raskoši i uživanju, milosrđe prema sirotima, ljubav prema evanđelskom siromaštvu, nadanje na promisao Božiji, sledovanje Hristovim zapovestima, spokojstvo i sloboda duha, bezbrižnost, mekoća srca. Četvrto, krotost, udaljavanje od gnevnih pomisli i smućivanja srca jarošću, trpljenje, sledovanje Hristu koji poziva svog učenika na krst, mir srca, tišina uma, hrišćanska čvrstina i odvažnost, nemanje osjećaja ožalošćenosti, nezlobivost. Broj 5. Blaženi plač, osjećanje pada, zajedničkog svim ljudima i sopstvene duševne ništavnosti, tugovanje zbog njih, plač uma, bolećiva skrušenost srca, lakoća savesti, blagodatna uteha i radost koja dolazi od njih, nada na milosrđe Božije, blagodarnost Bogu u teškoćama, pokorno podnošenje istih zbog gledanja na mnoštvo svojih grehova, spremnost na trpljenje, očišćenje uma, oslobađanje od strasti, umrtvljenje za svet, želja za molitvom, usamljenošću, poslušanjem, smirenjem, ispovedanjem svojih grehova. I 6. Trezvenost, usrđe ka svakom dobrom delu, ispunjavanje crkvenog,
pravila bez lenjosti, pažnja pri molitvi, brižljivo nadziranje svih svojih dela, reči i pomisli, krajnja nepoverljivost u sebe, neprestano prebivanje u molitvi i reči Božjoj, strah Božiji, postojano bdenje nad samim sobom, čuvanje sebe od prekomernog sna, razneženosti, praznoslovlja, šala i oštrih reči, ljubav prema noćnim bdenjima, poklonima i drugim podvizima koji duši donose bodrost. Retko koliko je moguće izlaženje iz kelije, ovo se odnosi na monahe, sećanje na večna dobra, želja za njima i očekivanje istih.